mutegeri wa Meru TV na karibu sana kirendeto cha Meru TV rukiriro ntuku ya Jumatano tariki 18 cia mweri wa ithatu mwaka no yoturiyo 2026 wambita muthoni wa kirama na mbiyite kunenkiri chura kaunti ya Meru yararia ndiguru ya Kenya na kinya umeya ndiguru yetu Kenya tuthiatira kimitandao yetu yokinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwitana mbere na kuwata ndeto ina ingi inyingi tukiambiriria niritirikitio kinyametene yetu ya ndeto munini wa rais muthenya yoro kithure kindikina na buthitie andiunga yawe aya maendeleo kaunti ya Meru na munontere chiaburi na ranendarete na mbere na kururia mirandi kathumba ira yombe kwithirekiretwo ni thirikari nene bokatanirite na thirikari bokatanirite no bichi ya mbunge wa gicigo mbunge kiaburi Mugambi Rindikiria kiarinende rais munini wa rais kithure kindikina arombete ya Meru agwite na mbere na kugwata mbaru thirikari ya rais Ruto akiwa ina gwite na mbere na muno gicigo mbunge kiaburi ni kimwe ya gicigo mbunge bire bithirite biamukirite maendeleo muno akuma kiri thirikari nene kaitene kuno nekete akiringira ndebe thirikari ya rais Ruto akiromba Meru bamigwate mbaru anontu kwina mirandi ingi kathumba yumbite kwithire kibangwa na ikaretwo akaunti-ini ya Meru kaitene ukau amubugi wa gicigo mbunge kiaburi Mugambi Rindikiria akiari no nanetie akuria kwandu kwono ntu wa mwana rombere kwithirwa akiura wakiri ndiunga yari kuo yaratongere barutereregani ni thirikari akiwa wari mubunge agatigira kioto igikumba kwithira kikioneka kya mwana u riboti ya mwandiki wetu wa ndeto Mwende Olaibune. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki aliongete gicigo mbunge kia Bore ntuku ya Iruari na nikenda kulaitha mirandi kathumba ya witi na mberere kubwithika kiri gicigo ki akiwete mo ya mirandi iyo ntu akwa thirikari ya rais William Ruto erengwe nebo nene. Niseme ya kwamba hii Meru County tumeachilia pesa ya serikali bilioni 39 kwa Meru County kuweka lami kilomita 736. Nimesema ya kwamba serikali ya Kenya ikiongozwa na William Ruto akisaidiwa na Fireman tumetoa bilioni 39 Meru County kuweka lami kilomita 736, kilomita 45 inatengenezwa hapa. Barabara ni nyingi, but that is our main highway ambayo inatengenezwa saa hii at a cost of 1.7 billion shillings. William Ruto ni fire si fire. Mimi nimeangalia affordable housing project yetu ya Timao. Manyumba tunajenga hapa 267 units ambayo inaenda ghorofa 9. Hii ndio itakuwa skyline mpya ya mji wa Timao. Tunajenga soko ya Timao ESP market ambayo imeanza lakini ilikuwa imekwama kidogo. Nimeamrisha contractor arudi kazi na azitoke kwa kazi. And this is part of 18 markets ambao tunajenga Meru County. Tulea kaloko 18 Meru County. Iko maneno ya title deeds ya hapa town. Hapa town hakuna title deed. Mimi nataka munitume kama Fireman tushikane na Rindikeri. Uluki Kindiki na uretia karima Meru kuwata thirikari ya rais William Ruto mbaru akiwa rais yoware na kibindi kingi kia miaka 5 na nikenda kurekeria nguira tayari ambiriretie. Wanatuambia tusipatie Ruto second term, tupatie mtu mwingine ambaye atafanya 10 years. Sisi tukingojea. Mimi nawauliza hivi. Niulize nisiulize. Kati ya kungojea mwaka 5 na miaka 10, si afadhali miaka 5 kidogo? Ama namna gani jameni? Those brothers of mine waambiwe sisi kama wananchi wa area hii tumepiga hesabu na tumeona wacha tungojee miaka ingine badala ya kuambiwa tungojee mwaka ingine 10. Leo hii tumetoka pale kuona affordable housing ambazo rais aliweza kuzianzisha hapa wakiwa na naibu wake. Tumetoka kule Kididina kuona barabara zile ambazo rais yeye mwenyewe alianzisha hapa Meru. Nyinyi muko tayari kusikiza watu ambao hawana agenda? Muko tayari kusikiza watu ambao hawana agenda? Watu walikuja hapa, kile kitu ambacho waliweza ni matusi. Lakini leo hii mumeweza kumsikia naibu wa rais akiyataja maendeleo ambayo yameweza kuja hapa Meru. Oku
Mubungo wa Borere Ndikiri Mugambi na wetete nteto cia Ruara muthako umwe arathirwo na kuorwa kirindiunga ya DCP Bore akiwa tayari uchonkoni ni bwambiriritie na Ruaya Nyangia Bauba ekirwa mpene. Sasa my friend, wacha nikwambie. Ngojeni next week. Askari wanafanya kazi. The truth will come out. The truth will come out. The truth will come out. We have settled down to the carpet watatu. Wacha my friend, mtawaona tuwatawekwa fingu watabara. Sasa wanafikiri serikali ya William Samoei Ruto ni sembe. Ndio watajua. Huyo kijana wameua hapo Ntilimeti, watajua. Nilisema ni nyamase, lakini kuanzia saa hii niko base. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Walaiboni no ntubo gutwambire na Ndeto cia Meru TV rukire na njira ikinyanirite. Urira gavana wa Meru amutuma ntwethingia kinyite mwaka yomwe kumba kwithire kuyukio bichi nende akari akumantere cheyembi bori tuna bakaruta moni yo ye gyotungeria bwa gavana mutuma ntwethingia bo bakioneka akukwatana na mbaru na utungeria bona bange bakioneka kuriana bakiwa nende utibiti na mbere bethirite bakiona no tute mirandi gavana mutuma ethirite akireta mirandi mingi ethirite agitete na mbere nira yombete kwithire kiambiru ni gavana bangi Bameru bari kuo au kambere bakiromba nende gavana mutuma ombe kuthira kiayelia muno enterecha maua ndrinenje maua irethirite igitia ringi biashara ba maua na kinyaka riba maua athinene ndira kwamba kwithira gukiura ambura inene kaitendo kwibaririte matujege wake apo chibitari ya Nyambene level 4 riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kome wa Mutia. That I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County. Mwaka yomwake nyuma ya Reverend Mutuma ntwethingia kunywethwo muma akari ya gavana Meru riu bamwe bakari mwiri uyu embe ni baituritie kurita maoni nkulani iuru ria utongeria bwake mwaka yomwe uthirite na ara baingi bakua utongeri bwake ni botheria mbaki ye mamara una boteru makana kunda boyasia kinya manto yakonie witina mbere kwina gavana mutuma inwe gavana mutuma kwina gavana mutuma inguko kwe ngwari tanta yuna ngwegeni asa mwetu ntona ngwege tauni ye mawa nyi kwa era municipality so ngauria ni municipality yonto gari yonto yuno ntona miantona tauni municipality gari yonto bele burune bati kwethe na otheru for sure agenda to recognize as a municipality waya ke mutuma na fili ta ngwe cia Meru county utengwe tukona ke town cio cia county ya Meru no to disemeje ngavana ndo taroma ke kamera ruari tena kuonania mawe karagari na ina municipality town yenunki itoginyeka na to ina ngavana na isemeje kwa bandu mutanocio yethe mware wo mucio lakini munungerera tauni kunungana no tu ngavana area we tu kana we mwembe o muiro ningina tangwe kumeo garete kaika na kwena ndimwe tambanoko temwe to uno to bamberi semejo kwa uni ki mwaka yuyo mwe ngavana mutuma indere itartangwe lakini utengo yaritete tonto yakwa wetu ngekorosti china vinenge sana kwina maternity yongo turegete akarura maternity era inya ni irere bisiara rakuo na kwina ruriro ngwa rambirwe ni mama Kawira na rurire kwinja musingi tonde ni arejera na kwikira maiga kosi yire kwibo rurire atiganure kariura kwibo to mwera narite ngugi na narua ngavana mutuma ntwethingia akoni mwaka aritine na rindi kankwenda kuwa maoni yakwa kuko ni mutuma ntwethingia na maoni yako iyo ya kero ndimwe max ndamwa less than 20 na ndine itumi byako byotuma mbuo itumi kembere mutuma umete Igembe South na Igembe South nere na mawanjeneru hospital utebu mutuma tona akedi kinyabiri ayi kumerika inde wajive geleta biri mantera yendelete aroma wa general ya Kawira
wakiru yano tu oraru yano no ora tite ngwira ondi ya rume yare kawire ta ede mutuma tebio akoru kuendelea ate minya na kwina fununu mutuma no koduru nyambe sira cia tengi ruto cia boyawa monjeneru na sogi na ramiro rifaro kenda muguru ate kothe so manto ibu ya gadio number 2 batura ntobembe na diania torua mutuma tebu ete kabisa na sababu ileo ng'ombe thaianto no gabokua no ganto bokua no ntobwa wamba ng'ombe na inko eko miambo ya katuri murungi uraraugire anto tore tora kuina tu tam lakini tumiete oko iga kwithirwa kubumu komene ire ntukurara uwa otewo nkona bwendelete anto abokua ntuko nyuma yengi buibwa mbere kire gembe na tiania number 3 toya kimira mira ye toyo ngwa na bati kwithirwa ng'ang'anite twamona nuntu imwembe ora umite nara mira yumite tukona kuri untu abwititi bwa mira buongo na buo debu tukuona mira yo ngo turirwa ngai kururirwa mbunda anga mira thoko ikuoneka bandu no gatukuendelea kwina mambi so batu toikairi tukiwa tukure kundi lakini kundi ki yatu tegirite buru nuntu mira tukethe tuikona at least kwina kabaita ng'ombe ici eto mutuma nuntu nyo wari muri abau wari murithio ng'ombe na kinyawe murithio ng'ombe bandu ito bati kuona karibu ng'ombe bwe tight anto bakare kokua ibo ntunya thurimu na kiri baraba omo wa tambaru ne yai na iritaniriti na magio kirisbitari enyambene level 4 na waka odisia romeno mukumeria thiriri ati katongeria miru niwe tonwe itenere wari gavana no anerue Bishop Gawira Mwangasa ari ni mwaka jumwake mutume yugotongeria kaunti ne miru ne kwa gavana obana ndene kaunti miru mutuma no mbue na thithite mantu ele athatu na ciumiti muno batu rutererwa health care kana ugima wa mwiri sibitari eto nyambene itwirete na mill ward kuma yakirwe itara kalweo lakini mwanka thai mill ward ya kumama ne antu barume sibitari nyambene mawa ne dikitie kuyura ne karuru in the next 2 weeks ne kila kitu na sawa it will be functional in the next 2 weeks. Number 2, won dia mutuate ya Rome kinyayo nilikitie nitito iraku kuyura ibasumiti sana in the next few months ikende kia commissioned kende yomba kulitangwe otherwise ngweni nyingi kuendelea na in the next few months mutuma akenda akita skokandiwe borati tanto Meru County kwe inkuwa bandu mutuma ali in the steering no we steering county na nakulitangwe utekanya mutuma wite kuewa mutuma kai kanyeni orinde ka kulitangui mbere kande mucokirin katho no ntuba kuretera Meru thiri na boyele kuwatanira na atongeria bangi nikenda batethia Meru na boya thatu ngwira nkuona kirita for example Maua General Hospital tukuona ngwira ngabana wetu akuruta kweta ndene na nara kinya koromone kuringana na bura tukuolelia tukona mutumo ntwethingie na kurita ngwi injia na Meru na thiri na Meru ni karibu wega mutumo ntwethingia antu baeta na mbero mwata mbaru na atongeria bangira bakuritanira ngwi nabo na kuonania mutuma ndene Meru nima Meru ni tite bwega na ni kari mzuri ukiaweta ki dispensary mwanya imbupete utembelea various dispensary ikiwemo Kithetua Karama na Kathima na utene leo mbaweta wasirawa mbere ureta kwa tukanya ndawa ka kotomo kura lakini thayo kiaweta ki dispensary sieto ndawa cionthe ureta inya cia mbese nyingi no kombo ciethera na daktari ba kwa in time ina inyama wa general ukiaweta ura uratuma kura ndawa chemist ureta ukethera ndawa cionthe ciri available na inya inkuete kia mheshimiwa wetu mutuma ntwethingia ari utonya tutomba kuibo migomo ira ari kwa daktari na aritigweba county no ntubwa kuserero kwa mishara kiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia
Iboya muno mwandiki etu wanthe tokome wa mutiano nduboro nuru na njira ikinyanilite ntuku ya yarontere chiatiani mubunge wa gicigo mbunge kia Tiania East Mpurwa Buru no mbete kwithira kibwithe muchemane yo kuyuka rio kwariria awagibo karibu rabwithirite bugite na mbere entere chiatiani na utira antu babaingi na kinya baichuno ng'ombe na bangi kinyoturo bobu gikiro watinera nende antu banteri batwire no bwa bunene anyuma yamba kumba kwithira bakibaithukire kaita na batia kinya bangi abombete kwithira bagita uturo bwo muchemane yo mbete kwithira nende yukithira yena hatongeria mwanya ario deputy inspector general jikene ya Eliud Lang'at Moroto yuri kwariria guchwira ntaira awagibo karia bwithirite bukionekana arutereru wakiaria nende muchemanio ne Mpurwa Buri nonanetie kiao kiawe kinene nyuma ya kwithira antu barutereru batwire thine nendito na nkuruki kwithira amba be baithukira kaita na kwithira be bachunda ndithe chiona kinya bangi abatiwa bakiuraria bangi na bangi bakomba kwithira bagitera kinya uturo bone ndi narombete athirikari na ndwangi chio karia kwaile bura bakabwithia kenda utira akariba rutereru batikuria turo bwino bwa ripoti ya mwandiki etu wantheto Adams Muturia wa Thirinja. Tunaomba tuna our pastor Sabina Mukoiti. Ako wapi tafadhali? Sabina Mukoiti, pastor. Mheshimiwa wakaelo mudhara tukuendete na ngoro imwe. Mudhara tukuendete na romo. Na siesi tumeshukuru kwa kufika hapa kutujengea holi ya wamama. Saa ingine wananyeshewa hapa, saa ingine wanakaa kwa jua. Kwa hivyo letu ni kutoa shukurani na kusema ni asante. Pia hapa security ni tight, msisikia uoga. Security si ni tight. Ama namna gani? Na mimi kama director nitachunga wa mama. Na mimi mheshimiwa, ikiwezekana ukifika Mbule 2027 sinipate ka nomination. Thank you. Asante sana iboya na utuboitiareria. Nataka sasa nataka tuingie kwa siasa kidogo. Hata walikuja all the way wakajiunga na Samburu. Walipojiunga na Samburu wakawa ni kitu kimoja ya kwamba ndawa ama chakula yao ni ng'ombe wa Tigania. Wasije tusema kwamba mheshimiwa DIG, ukitaka tufanye operation katika Tigania East ama wapi, usifanye operation ya Tigania East. Tunataka kufanya operation pale Isiolo, kufanya operation pale Samburu, kufanya operation pale Mojane, kufanya operation pale kwa Wasamburu na Waturkana na Laikipia ikiwa imesikana, ndio tuvute zile ng'ombe sie hapa, tuchague ng'ombe zetu sawa waende nazo. Sisi operation yetu ya Tigania East, mheshimiwa wa DIG, tunataka tutangazie inaanza lini. Si kuanza lini, kama yaanzi leo hakuna kesho, kwa sababu wale wanakuja ni makatema. Mimi nimekuja na commander director ya operations ya GSU bwana Cheriot. Cheriot ni staffing officer operation ya GSU. Leo atabaki hapa ku coordinate security ya hii maneno.
Ibo ya muno mwandiki wetu wa Nteto wa Adams Muturia wa Thirinja no tuboriboti na njira ikinyanilite ya kuriba njuri nchege batongeretu ni Secretary General bijikene ya Josephat Murangiri ibatumirite na kumeneria nene miaru ya mithika linturi ra nende yaririe na omba kwithira kiwa Meru tirutiriti batitharaka bakiwa nende mithika linturi ne kethirite aitumiri na kuruki awitithe na mbere siasa achianga ukano ntubura kuruba bare anite na bona makiromba atongerie bange bakethira bakithia tekinyera mithika linturi nende ndibo abethire bagite na mbere na kuringa siasa chikureta thiri na kinya siasa itina mpatho bakiuga Meru na Tharaka baikintu kimwe. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi. Kuruba njuri ncheke batongeretwo ni mwandiki munene Josephat Murangiri ni bameneretie miari ya mithika linturi ya kuga ati Tharaka ti Meru bakiuga Meru ni amari mugwanja na imwe yao iri Tharaka. Meru batithia bai complete batina subtribe ciao mugwanja na subtribe iji nacio nicio iji nabuthikire bwega. Meru batithia bai complete batina Egembe batina Tigania batina Imenti batina Muthambi na batina Mwembe batina Chuka na Tharaka. Baba forma Meru kinyethira itwejire kugania tiatuika two counties Tharaka nithi county number 13 na Meru county number 12. So tontu bau kira tukwenda kuga ni tukugwa antu baba bakiaria tukona ibakura kaiba kwenda bange baura bakiura ne bakarata bo bakauga Meru Tharaka ti Meru Tharaka i Meru. Nturo kwaria rwaria ro kwathurana antu tutibwirite kumuringira rui katubwirite mukemea toria ukwaria kana baba kwaria bakiuga ati Tharaka ti Meru antu bau bopoto santu na iba kwangaratania antu na iba kuthomora antu katuge rwaria ru rukemewe muntu wonde ura witawa Mumeru nontu batwi tuchiariri Tharaka miriga yonde waigwe gwetwa Nkuruki ni batumirite kugwata mbaru na kuigika munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakiuga ni mwana wao na batitikiria Mumeru kurwa nawe kuma history ya Kenya ikwambiria tukuyukio yathi utiringi twagwirwa inyamere tugwirite thai na Mumeru kana muntu mukirima kwaria kinyume gya Kindiki muntu ugati nari na muntu mukuo batwi tukarunga na Kindiki turi akurubanjurie ncheke na itukwira Meru bonde kiria muntu agwete atirekaia batwi tugwete nyameuthi tugwira na tumigwete na njara chujire na tukamiruira mwanka utirio na Meru twiritane gwikanira na Meru tumenye twina gite kiria akwie muno na atwie na itubati ugikira tukamenya gite mwana wetu Profesa Kindiki Mumeru na itubati kumwikira na itubati kuona twenwe mwanka utirio kagite kau ni batumirite kuigika thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti kwithirwa njuri ncheke ritaga ngugi na thirikari ya Kagita betwe njuri ncheke twita ngugi na the government of the day that in a national government account the government wabwira atiri babwe dingeri siasa chienu bote korumana ingende siasa chienu bote kuwa mwanga no mukwie unge no muraja unge angena sauti na base unge atena base twinde tutenganene na ike tumiona kinyana ura bachiari kwe ba tune kwe ba bairo kwe ba raja na kwe ba noru na kwe da ba chengu kiri mara igietu na tutetikiria kigaukanwa tugeta turi timu imwe na tukarie thirikari no ntu akuru barungama na thirikari rio ikwathana gita riu tondu Mount Kenya is inseparable. Nkiripoti na Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Nibaya muno mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti na njira ikinyanilite. Riboti ya Mutugi wa Kiambi yatugira gatanta ka riboti cia Meru TV rukiri wa Mbita Muthoni wa Kiramana rikana uketa kora ni ntokerete na mubango yo kumurika magatheti na tugetha tukiele ngatheti ya The Daily Nation.